Molweni ake nginibingelele kuzo zonke indawo la ukufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu, inkulu indaba sila isinithulela khona ke izinto ke ezenzeka ke ezweni sakhile. Udaba oluhamba phambili, udaba oluthinta umntolo we-ANC uMashudula ke bese kuba yinsizwa ke laphana esiyaziyo kakhulu ke laphana uMavundla ongumbhali wezincwadi ke laphana wengane zakwethu. Le ndaba ke yaqala ke laphana ke ezinkundleni zokuxhumana lapho khona ke uMavundla owayeshela khona ke intokazi ke laphana uMashudula ke laphana wengane zakhe. Beke sefaka i-challenge ke laphana umntolo ukuthi hayi no weMavundla le ngane wayishela kwi-inbox ngoba nathi siyayithanda ke le ntombi. Wayesemcela ke udede ke laphana emcimbini kade ukhona ke laphana ke eCarlsfontein ukuthi hayi ake le ntombazane iyokhetha ke phambi kwabo bonke abantu ke laphana wengane zakwethu. Bese ekhala ke inyembezi ke laphana umntolo ke laphana uMavundla ka ekhala emuka ke nentombi ke njengoba siyibona ke laphana esithombeni intokazi ke laphana ke imfaka ke ucu ke laphana enye indoda ke ikhala. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba.